Pukul 17.36 menit teman-teman, menuju ke perantauan. Ada NPM Sultan Kelas terpantau melintas di depan Polres Tebo ya. Firkansa 66. Kemudian di belakang Firkansa 66 tadi juga melintas Firkansa Sultan Kelas juga teman-teman, Jakarta, Bogor, Bandung. Ada eksekutif kelasnya ya, Firkansa 47. Kemudian pukul 17.42 ada PT Rapi teman-teman, menuju ke Jambi. Bodi Euroliner buatan karoseri Rahayu Santosa. Kemudian di belakang Rapi ada medium busnya Sipiruk Nauli ya, Padang Sidimpuan, Medan, Jambi.